rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigiriye amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yigakurigiriya amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na Isano na sato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokorengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Ne Chinsa chiabutokire isa edaikeyemo igoro ye Chinsa Isano na Ibere chiabona mugaso chitariki ni 10 omutinyo yego 10 mu mwaka w'ekirwe na Isano umwanchi wango kwaligania Ekeonga litukulia lero nigo tukwaliganiretia mange buna tekire imene isiko yorogongo rwagusi kurindekero togochi gochaka eliane nkoro kwa Dipon Asanya gochakireke korekia negetugiri tuko lie igoro mubere bu muswati oyomo nigo otogete gotindekire ase getenga kieri toke ase chinsemo chia pipes gose mwembe ase ewodi ya Kisii Central bunge ya Nyaribari chachemeye county ya Kisii ase bono Ekeombe kia DCI babe Getembe yogo ika asaywe elioko nyara gutindo koro mubere bwo mongino ywe oyuba gotebekana obolire asege kagwetania omutinyo yomo amate ya berege komoligia
asebono murikyo ito amangana Daniel Ontiri aikira saywe asebona genderete kweroberia ndochikonyara kumirana monere eye maseyemo kurwa senseme ywe tunyara gukumanya nara lya genderete kugenda asensemo yende gochaka ekiombekerike kurigereria chimbwa na bigokurwa ni obokurumi gose EACC nigo barure asense ya East Africa na bigo South Africa baomeranire imeyo mochi o Nairobi bunenchera yamo yogotwari gikaro kyogokora okurwania gose enchera yamo yokurwania obokurumi na boigo oboibi gosobutumikyo bobe wechibesa anene echeserekali. The Ethics and Anti-Corruption Commission is a beneficiary of that particular support, where we are now able to recruit approximately 100 more staff within these two months, investigators and lawyers who are able to deal with the evaluation report. So within this framework, the Commission has achieved notable progress in tackling money laundering, which include a increased number of investigations targeting laundering of proceeds of crime, particularly in the procurement and public asset division cases. Two is enhanced use of financial profiling, asset tracing, and rapid preservation of assets under the ASECA. Three is we have established a jurisprudence on forfeiture of proceeds of crime with money laundering components. This has occasioned recovery of high-value properties, motor vehicles, and significant cash in Kenya shillings and also in foreign currencies. Four is the strengthened collaboration with relevant actors and stakeholders within the criminal justice sector for enhanced financial investigations. In addition to the above legislative enactment, Kenya has recently enacted progressive legislation to close emerging gaps and strengthen efforts in the fight against money laundering and terrorism financing in Kenya, which include the Conflict of Interest Act 2025. This actually provides a robust framework for managing conflict of interest in the public service and empowers the EACC to recover undeclared and unexplained assets. This particular act actually gives the EACC powers to sue, or rather to seek to recover any assets that the public officers do not declare. Initially, that was an area that was a gap in law, and now if you don't declare your assets, we will sue you for not declaring. Two is the Virtual Asset Service Providers Act 2025, which is one of the first in the region, which regulates virtual assets, service providers, enhances interagency collaboration among law enforcement agencies, such as the Ethics and Anti-Corruption Commission, the DCI, and sector regulators such as FRC, CMA, and CBK, in order to support efforts in tracing and recovering of illicit digital assets. Three is the amendment to the Mutual Legal Assistance Act, which streamlines cross-border asset recovery and international cooperation. Gotigana najwe egati yabamenyi ba Chisongo yugotoka county ya Elgeyo Marakwet wabwete bagusiria amagimabo maegajo kwanyoka gosegutinde kwa neliroba nigo chiamate chinyinge chiatigetwe no moichano na mayanda maegajo gosiria abamwabo chinga kibone serikali nene ya roberie omatanga gosemiroberio yebirero ase bari babete bagusiria amagimabo chitarike 20 neyemo asumutinyo yoiga nigo chiamate chiri chiatigetwe na mayanda abono bataranyora abamwabo goikabono bagenderete koba nebirero. Tunatumaini kwamba by end of this before 21st tapata watu wote watapata wapendo wao. Mimi na imani sana. Kijana yangu Martin Chesa chachapatikana
na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Sasa vile Isina sunguka kutafuta watoto, leo napatikana mtoto mmoja na iko nguvu akusema atapatikana tena. Tunawaomba kama kuna bali wengine foresi ya Kenya, saidia, utusaidie, mtusaidie, Omurai bwense Dr. William Samoe Ruto nigoli tukulia lero aliereire abamenyi ba Maralal yugo toke county ya Samburu ira yugo chikobaroseria University ya Samburu ngana tebirenga nigo ira chikone na libaga linene guchia sabasae anena soko enyorera emiremo nonyena bo niga kwanire kati ya magenderero amange ayuara chikokoreka asensemeywe ya Samburu. Hii Maralal nilisema lazima ibadilike. Mimi nakuja hapa naenda kuwatafutia pesa saa hizi. Milioni 300 ya kwanza nafika naye hapa February. Nataka tujenge university ya watu wa Samburu hapa Maralal. Samburu hoye! Samburu hoye! Nimeambia University ya Laikipia wakuje waanzishe campus hapa. Ndio tuanze kujenga mizizi ya kutengeneza university ya watu wa Samburu. Samburu mnakubali tujenge university ama mnataka kuendelea kwa giza? Tuendelee tujenge university? Wale wanasema tujenge university nione. Tunaelewana? Vijana wa Samburu hoye. Vijana mko? Mbona sikizi sauti ya vijana hapa Samburu? Vijana mko area? Nataka munisikize kwa makini. Vijana nataka munisikize kwa makini. Mimi naongea kama baba yenu. Tunaelewana my friends? Mimi niko na vijana wengi kama nyinyi. Si ndio? Mimi niko na kijana anaitwa George. Mimi niko na kijana mwingine anaitwa Nicholas. Niko na mrembo mwingine naacha niseme majina. Sawa sawa. I have girl wale ambao mnataka kufanya biashara. Nyinyi mnajua juzi tumetangaza nyota ama mna hiyo habari? Mko na hiyo habari? Na nilianzisha kule Western. Sasa wiki hii ndio tunakuja kupanga nyinyi. Tumesema vijana 70 kutoka kila ward tutawapatia 50,000 kila mmoja wenu muinue biashara zenu. Nyinyi mko tayari vijana? Vijana wengine ambao hata kama huna biashara na umefanya kazi ya skills na umemaliza hiyo kazi lakini huna certificate, tutakusaidia kulipia wewe certificate, tukufanyie training, tukupatie certificate, uende kwa affordable housing ama uende kwa kazi nyingine. Tumekubaliana? Watu wa Maralal. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimekuja hapa. Sawa sawa. Omwaziri woborendi waime omuske Kipchumba murkomen nigo boigo akwanire litukulia lero igoro y'abantu bali bagokora amamocho asatebirenga nigo babwente kunachirwa ekina batari kwegwali baga kwigorerwa gose gukumerwa batari kwegwali baga lyo gosoka kubwatakana anene bali bagotumeka mariogo yo gotinda nabigo bali bagenderete gotachira abana inse bali balense ye myaka 15 n'etatu asatebirenga kubwatakana neke gambero gose kubwatakana nemeroberio ya jukwaa la usalama niga tebirenga ngochiare komanya obwamate borororo obuya gati ya serikali na boigo obwamate bwae na serikali no obwamate bwae boigo neke gambero. There are cases where people are being held that should be released, but in most cases we feel from our side that people are being released who should be held, especially people dealing with gangs, drugs, trafficking persons, and gender-based violence and defilement. From our Jukwaa la Usalama, many citizens think that suspects for defilement, because they are either chiefs, they are teachers, they are pastors, they are influencing people in society, they should be held in remand as they weigh their decisions. And I think this is a discussion the judiciary needs to apply their mind, especially when it's drugs and it is, I'll conclude one more, but let me say this story. ACC, which is Assistant County Commissioner, previously at DO, told Omwanchwa omurigereria maneka kogotebyanga asensemeria pipes gose mwembe kutoka ward ya Kisii Central omuri kyoito amangana Daniel Ontiri nigabekire kambia asalia aseneka kogotebyanga omongina
we miaka emenene ni gabeteka kubura asika kyo mutinyo yomo na nigo mubiro yo togete gotindekire asigetinga kiritoke ni gaikire asensemeywe na boigo nagendere gotwariganirio roboti rokobwatia abune kyombe gya DCI babigetemiro bilio yo gochigotindekora omubiro ywe igobana sensemo yende ye studio korwaria asensemo ya pipes mwembe omuri kito Daniel Ontiri tumanye ngonara ya sensemo ywe yakigima mwacho murigiriria kugeta sene kya Getembe onegani kongo gochire mase yakigima mwacho murigiriria kugeta sene kya Getembe onegani kongo gochire mase yakigima mwacho murigiriria kugeta sene kya Getembe onegani kongo gochire mase Ziri omonene Musalia Mudavadi ni goboigo arurobo semia gochia asekegoria geke go sabasae anene asechinjira chingi yecho gotumeka emitandao asaboririe abasae mbaba sagotumeka emitandao anena sokurama abarai asatebirenga na bere buya abasae banya kwegeria chimbwa chingia na boigo we atanana na mangana yokurama aseme emitandao naboigo ni gatebirenga nebere buya abasae banyare kubwaterana asogwekora ebintu biribira nyare gokinia magimabo kolinde tari asogoteberere mitandao yoka ekiagera mitandao yoka tari erekoena na emiremo nabere buya abantu banyare kwibwaterana na gokora emiremo ao footprint. Good young people listening to me, because this is your platform. Your digital footprint important. It's very important. It can either block your ascendancy to greater heights, or it can become, when I speak to you, there are some nations that have now made it a requirement to examine your digital platform before you get a visa to travel. It's no longer fiction. It's the truth. I speak here because I also have children. And integrity is what will take you higher. It may seem fashionable to disparage the president and to ridicule Mudavadi and to ridicule every other person because it looks fashionable. But I'm telling you, find that it may seem fashionable to disparage the president and to ridicule Mudavadi and to ridicule every other person because it looks fashionable. But I'm telling you, find that your visa is being denied. So enjoy this space. Make good use of it. But do what is ethical. Do what is, because we want you to go far. We don't want you to terminate at the wrong place. Nigo twasabira kwabera soko burukana kwe mitambo tigatoirane asensemeli ya mwembe tunyare konyumirana no muri Daniel Ontiri
Yakima mwacho muligiriria bugeta sene kya Getembe onegani kongo gochire mase borororo urusibwe oirwa senkendo asese moende bakwanira igoro yamana gibutuki gakore keiga ase baboliri okorio anturo chabo bisa banyimba sense meiga aboigo baganyete egati yabugwatani osigati yabo bisa abande kurwa chi sector na mono bali barachi kubwatirana asokori gyumubiro biga boigo bayikiranire bunenchere mo yoko ene kibuna umubere go nyarakoba gukuriwa wo kunyoreto mwacho murigeria egekorekiga kenyarakoba gekobeka bamenyi benseme asigeka kurwali tukurigoro magaga yumu ubero yuga akomanyekana nga andake nabo bese gutuka sensemeiga bamenyi babere bakolemereria gati abo bakarara iga bunencheremo yoko ene kibuna barigirire akumanya buyigoro yokobora ko mungeno iga nandaka mubero yenga yore abunencheremo yoko ene kibuna ebirengerere byabo byanyira kuba bigotulia aine gati yale togendere tokubwatelia mwanchu murigire bwegeta seni kya Getembe kurwa sensemeiga bunencheremo yoko ene kibuna kende keyo kera chikugweta chinga kichiga bono egekorekiga kegenderete kumurikirwa asubo imekegima igoro yandake usumubiro yigo nyara kubo chaka kuri kwa sensemeiga chinkwana cyabo menyi benseme chinkwana cyamate bosabantu bayime kigima abanya busira abo igone chinkwana achibu bwatani aho bali baragendere wikirana senseme ase chinga kichiga atogendere tokugokira masemo kura sensemeiga ya Mwembe yigo toka sebunge nyari bari chache ime ye county ya Kisii nyuma ntara akora mwacho murigiria haigabo igoninde no mo abantu bayime kigima akurwa se amate yumungina zipora andake ningani atutebye rieta na otutebinga ayeni hasi zipora ne kumabere mu kumuliye ko rukinga cyokobora kwani injasa marieta hospital asa uyu maube spora mukoyone musubati umwabona ona murusiretie asari nandi no tuli chilani se chilani unabona abana baye no bari na butomenyete na bunka igo umwaka ya sirete about 20 years ago umuntu yo garweteka agacha ku sabari kibe nyumba njiraire abayiburi baye batigete akorusiereni enyumba ya eyamo yabo no amenyete egaikira abantu bekirandi bagagamba na komorora tana gucha gusaba besa ekagera bagacha ku chaka kumubwata bwati lakini umuntu yo monaru uruchi buno guitukuwa ekwari munaitire aite tutare tano mnato etumugano tare tano sambiri ya butuko nariyo aite tuwe umwaka wina abachukuru baye bakamutinde kabwa umbali mitino nyango ina bagasomba umucyanga bakamutuberera umwaka yakarete sisaga sibaye ekera abana baye bakite kwikamani ngabanga bayikaba bakaenda ngo umugambi akabarama n'ibisika n'ibyabaye bakadwa mutindete bakaira n'abana moyo tochukwanchira nde bakaina asinge bari kintakana bakakora ubuna kisese bakaira na bakaenda baka police bakariko bakatuwa kiresi into baje bajakuryo mubiro yo bakatuwa tukanyokera kabanya watu wabeira abange abantu bari batume tubaje gutindo kuro mubiro yo lakini gatoka nanto gatindia ngatumo gutindo kuro mubiro yo kumwa tukani mubiro tuya tukaimo kana tukaenda baka police tukarika tukakonywa mugambi tata konya tikendi yonsi atosere tumuna kisese tukarwo tukaenda police abasigari bakaru police bakatokonya bagacha tubaje tukarendo mubiro yo paka bono lima na twanyurinda lakini eliye libo tukabantu bari baje bakataka gutindo kuro mubiro yo banyoire batisigo sariyo busaiti lakini gatoka nende tuwabe yo tukataya toko makiro bakabuki tukagora ibirobo tukabika umurande tukabika ibirobo umubiro yororekane urindi bakabona mwana butuko na batuwanyo wana matatisa abantu bago tuburi ngakimo oranki ngakimura tukabakani tura neserekana tukarendo mubiro bakabona mambi tuyimukire bona mambi tuachire police na ndi tuwabuli ngaki batwanchire twa ekodiota ya ruru
bono iganto kanyete taika ngikuru bono iganto kanyita abasikari baje batinde koro omondu oyo kuba mwembe gekomu omugako yesa spirit satindi getu no are na bakagiru banda agu barabwata no bari bakona gutomogorera bakona kuruita ruita umuntu oyo urabulire igari ko rusikibesa na toyite bamugune kibesa yela ntia rusije abantu bamwitete na bamwitete umukungu umusacha no mukungu oyo na bamwitete umuntu yagakwa bakarero igamuna twaje kumanya rero akurira makaya kuruta letano igo bamutinde getemba mubigeti no yasanduki no nyago inambari meti no nyago kutibere bari meti ebutie yama bakaleta maraba bakabeka umugako yagasibesese na batu tindiere tenga kimogo cha kuona na ningi kimogo cha gukora na bomugana no ruyu mwenge bono twari kubudia serikali tumanyo boene bw'umuntu yunga inki akorte na ningi bare kumubudia andake hospital bw'umuntu yo ngai ayiboye igere ka nyagutaria nyamuamu yenya mwamusaburu kesi ni kigororo kesi uwa matubwa na gaigasa andaka akagere gwiturunguru mboro byo kumajikorra batutenga no gusani barenge no mugaka bwo omugotu iga cheterende ngaga chikubwani yawo umuntu yo ngusibare kendege kikia kanyo rebe sa kiretwe rende nyombe china chiku murageri na nkarende nara abana mbaro ukokora bari igasi yabo kano bari sospita kerto ko ende beonga yumu kaguru manare bo umukagero umuntu mugako ya satire kino ari police na abandi mbarayikirwa ntuganye torrenga serikali ngo tokonyire ikirinda abantu abamanyikane obwaine bw'umuntu yo bororekana pia mona sana mwacho muligiriria twabere togosanga nere okay nari kuburko bwa mono gekomu yaitu erigereri gumono no mugambi ororore kera abantu bachira ororo kuriyo bokonyi tari yako baseri gusaba kagere muna bono ntugani kumanya kera umugambi umuntu yo machide ko mu report no umuntu yo tindekirwe igamo sereti akamuka muna no more ntugani kumanya nk'umugambi na pari o permit nkurwegwere gusengane yakoreka ntumugambi kera igwete chinkuma igago isara service kuriyo musara gusengo soka arenge amanya afatiriye ngane yenga gekomu yeto yabere una sakaura Mombasa atokubonye umugabana yito simbarati na Wilfred Manyanya yoge kurubutuko no ari kone kwashiriya naride tuno mu MC yo sana utobwate siri nabwate tiyengane yunyo kwa unyo na maruno arakirabwe kana nabantu bakomwentira kukuwa na gutindekwa igo tokubori nentu gosongo ya itaiga igeko sarekebe sakaura tokubori umugabana utongo tayimo tumurenga tubwate chikura abantu abagaste kongentu batari gukumonda atarwari tiyo muntu ongentu be kurira bayimo chikura ntire chitokoriki togocha gwaka tochoro murayo muyago somo benande mwatira abantu bago itubu na kisese igase ito yabere una Tanzania abantu bakonyenyu babe kuchigunia atokorera serikali etorigereri na inde torende burabona umuntu yo manaro ite tuwakabunu umugoro ekarachete kurwo bumaene inga umukagirwo yo gaite tugana igana ige kararo ti life ba muite life kari byatarwariti bakamuitera chinkini bakamuita bakamutindeka to kubor kurwa serikali yite yate Kriste gwende gosomugambi gwaiga ote Kriste gwende kumanya kara mangana yakorkante esabukation yaye osekenyorukia ye amangana yo nyafuatiro nyamanyire okuna poko borwa itinari to okora kuboria serikali atotogete kumanya imemono onyo gukurera kwa biri muna musando bw'ekingoko moto tebitumanya nga mwanya abantu rana bakonyanyura gutinde kwa kende ngekorekana bya mono sana mwacho muligiriria twabere togosanga naba mate baime kigima bw'umungina zipora amawe yubano sirite wimugwa no berega kubara kurwa senka segeka balengana n'ikinkwana cyabamenyi bense mega niko bagendere kubolia abo bisa buburendi n'eki sector aho bwaterana bunenkeremo yoko eneke buna amangana yibinyugwa obayengi no butumiki bo maliyo yo gutindie byenyere kuba bigosira sensemeye andake bunenkeremo yoko keania ebikole wenga bune biga ayine gati yali togendere to kubateriyo mwancho muligiriria asamangana maya aito alibosio togendere gukomanya unaragendere bwateka kurwa sensemeye mulboterega taseni kya Getembe kuroiga Kisii Central menyere bari chacha se county ya Kisii letrene nguruko Daniel untiri mbiya mono sana umuriketo Daniel Yontiri asogotoerera asubime nabego ni ntore no kwigena go ikamargoba nonyore go twarganire ti roboti roi orogima gose oroikiranu kubwatakana nege kore kyo gusomuro bilyo yubo kumutindo kora
omongino yo niko chabutokire chitaka emerongebere na Isano nemo igoro ye Chinsa Isano na Ibere chiabono mugaso tokoteba ngagendera gusanga amo 90 wabuno to wakiro musumari yabono mugaso eliane gonkoro kwa Dipon Asanya. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda unsialia utagete showroom ya itonigo ere engale yuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team tempo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bago tebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongebere na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.